nervlerni ko'rsatadi, 22 xil organni ko'rsatadi. Aslında adamda mitokondriya tushiradi. Oshqozon yaxshi singirib qolsa tomoqlarda shlaq, infeksion kasallarni ichine qiladi. Misoli qanday kasalingiz bo'lsa, ixlos qilsangiz foydasi o'ta yaxshi bo'ladi. Eng kamida 5 yil, 10 yil odamni jashartirib, organizmni jashartirib, yaxshilab nima qilib beradi odamga. Sedana mayi o'limdan boshqa hamma yoqqa foydasi bor. Bu rastorovsha mayimiz основной bo'rni lechini qiladi. Siroz pechin, gepatit A, B, C larni lechini qiladi. Papaya mayi основной bo'rni o'tni lechini qiladi. Ular erkak kishilar uchun основной prostata adenoma potensiyalarni ko'taradi. Mastona degan chayimiz bor bu yoqda. İçkilikni tashlab qolganlar, sigaretga ketganlar, o'shalarni chayni ichganda qadimgidek odamni o'sha jilanyan jo'g'otib, aroqda sigaret ko'rganda ko'ngilni aylantiradi. Erkaklarimiz uchun, ayollarimiz uchun bunday tabletkalarimiz bor. Naturalniy cho'plardan jasalgan bular. Buni ayollar uchun jinsiy jihatdan shamolashlar, mioma, eroziya, kista o'shalarni ichine qiladi. Buna bo'lsa erkak kishilarda prostata adenoma, pochka nachina qiladi. Bu erkaklarga kerakli vitaminlarni yetkazib beradi. Demek bu жерде ошол адамдын организмине ошол керектелүүчү табигый чөптөрдөн жасалган буюмдардын баардыгын ушул жерден тапса болот. Саламатсыздар урматтуу Адыл Ак жолу YouTube каналынын көрүүчүлөрү, биз кайрадан эле мен сиздер менен Адыл Ак жолумун. Бүгүн биз сиздерге ошол адамдын баардык ооруларга дава табуучу өзгөчө табигый азык-түлүктөрдөн, табигый дарылардан, табигый чөптөрдөн жасалган буюмдар туурасында кене маалымат беребиз. Biz бүгүн сиздерге ошол дүкөндүн сатылып жаткан буюмдар тууралуу маалымат беребиз. Биздин дарек бул Ош шаарынан алыс эмес, ушул арканын башында бул жагында Баястан кафеси турат, а бул жагында Дубай кафеси турат. Дал ошонун ортосунда Жибек жолу деген магазиндердин арасында ушул табигый чөп азыктарынан жасалган буюмдар бул жакта бар экен. Эмесе сиздер биз менен бирге программанын аягына чейин күзөттүңүздөр. Биз сиздерге эң бир мыкты дарылар туурасында маалымат беребиз. Assalamu alaikum, Nurdin Mursa. Biz gelip kaldık. Ankara köyünde. Canımızda magazinde bir darılar. Basa belgilүү айтып кетейин, урматтуу көрүүчүлөр, бул табигый чөптөрдөн жасалган дарыларды Нурдин мырза атайын Өзбекстандан барып окуп, окуунун негизинде окууну ийгиликтүү бүтүргөндөн кийин бул жакта атайын чөп азыктардан даярдалган дүкөндөрдү бирин Ош шаарынын эки жерин ачкансыз. Бириси ошол Жибек жолунда Тургат жакта болсо, бириси Онадырда. Эмесе өзүңүздү алгач тааныштыра кетсеңиз көрүүчүлөргө, сиз кимсиз, канча жылдан бери ушундай чөп азыктардан даярдалган буюмдарды сатка чыгарып жатасыз? Assalomu alaykum, Qirg'iz elim, amansizlarmi? Meni atim familiyam Ismoilov Nuriddin Habibullayevich. Men o'zim Onadir jakta жашайм. Sizlarga bir qatordan tushuntirib ketaman. Bizda основной jalan naturalniy dori cho'plar. Adamga o'ta kerakli beskimikator, jalan naturalniy narsalarni bir qator ko'rsatib tushuntirib beraman sizlarga. Chetdan boshlab ko'rib Chetdan boshlasak, bunalar birinchi o'chirda mana sedana mayi, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadisida keladi. Sedana mayi o'limdan boshqa hamma yoqqa foydasi bor. Nimaki ixlos bilan qanday kasal bo'lsa ichsangiz foydasi o'ta yaxshi so'nim bo'ladi. Bunalarni bardigi sedana maylari alып көргөзгөнчө. Alib ko'rgazaylik. Bular ichkenga? Bular ichiladi, sedana mayi ichiladi. Anan Çaşlar aqarib qolganda siypasada bo'laveradi. Putorlarga ham siypasa bo'ladi, ichsa bo'ladi. Keyingi o'chirda papayani ko'rgazsam, papaya mayi основной bo'rd o'tni lechini qiladi. Zarna bo'ladi, bir xil odam o'ti to'lib qoladi, tomoqcha singirib qoladi. O'shalarni lechini qiladi bu darisi. Keyingisi qadimgidek qalampir munchoq, jipar munchoq deb qo'yadi, o'rishchasiga guvaziga deb qo'yadi. Bu erkeklarda prostatani lechini qiladi. Muğundarni, tuz to'lib qolganlarni lechini qiladi. Ana adam suv o'tib qolgan bo'lsa, qizilay qolsa, puturga suypasa, qizdiradi aslında. Keyingilar. Buna darimiz bor, uz amonat degan. Oshqozonda yazva gastrit bo'lsa, gastritni lechini qilib oyoqlantiradi. Keyingisi. Rastorovsha mayimiz bor bu yoqda. Bu rastorovsha mayimiz
основной борды лечение qiladi. Siroz pechin, gepatit A, B, C'larni lechение qiladi. Bunday ko'rinishda 250 mg. O'ta foydasi. Bularga ушундай кепилдик берилгенби? Азыр гепатит менен азыр көпчүлүк ушундай ооруган адамдар абдан көп. Foydasi o'ta yaxshi. Анан дарылар жок болуп атат деп айтышат да, бирок эффект кандай болот? Эффект жақсы болуп атат, иншалла. Пайдаланып көргөн адамдар бар. Көргөндөр өтө ыраазычылык билдирип, дуа кылып кетишип атат. Жакшы пайдасы өтө жакшы болуп атат. Кийинкилерден. Бул жакта негизи канча неме бар? Канча түр? Бу жерде 200-300 кыл ассортимент бар бизде основной. Бардык ооруга керек. Бардык ооруга, мисалы ашказан дейсилер, позвоночный грижа, основной азыркы күндө грижа көп болот адамдарда. Ошолорду лечение кыла турган дарыларыбыз бар, мына мындай. Папайя менен аралашкан папайя мед деп коет. Основной грижа, позвоночный сүйүү ооруларды лечение кылат мыналар. Мына көрүнүштө 450 грамм болот. Bu yoqda mындай очищение кыла турган дарыларыбыз бар. Алато сиропу бар, детексиома дегени бар. Булар основной адамда митокуртарды түшүрөт. Ашказан жакшы сиңирбей калса тамактарда шлак-плак, инфекционный касалдарды лечение кылат. Жаш балдар митокурттар түшүрөт. Мисалы вес түшүрөм десеңиз, вести ham түшүрөт. Чайлары менен дополнительный чайларды кошуп беребиз. Вес түшүргөнгө ham өтө жакшы пайда берет. Анан буну вес түшүргөндөн кийин артта мындай Gülzar balzam деген сиропумуз болот. Мына Ибн Синада немеси боюнча чыгарылат. Бул дарыбыз основной адамды восстановление болушун жакшылайт. Сахарный диабет, аллергия, нервинилер болот. Ошолорду лечение кылат. Ашказанда язва болсо жакшы пайда берет. Бальзам экен да, бальзам жарым литрде бальзам болот. Муну ичет основной. 3 маалдан бир күндө ач карынга улар ичилет. О, нол жерде иммунитет деп турат да. Иммунитет макс деген мына жерде. Мына бу жакта таблеткасы бар. Именно бу стоп вирус, коронавирус немесинде чыгарылган. Бу жакта мына таблеткасы бар. Мына сиропу бар. Бу жакта чайы бар мына. 3 кыл комплект болот булар. Коронавирусты кандай бул айыктыруучу касиеттеби? Немеде? Мынаны ичилет, мына таблеткасы, чайы. 3 кыл комплект болот. Aşağı adamda infeksiyonlu kasallar болот основной. Ушуларды неме кылат? Мына пневмонияны лечение кылат, ашказан өткөлөрдү полный тазалап лечение кылат мыналар. Кийинкилер мыналар бар. Семейный витаминдар. 6+ деп коет. 6 кыл витаминден жасалган. Муну семейный жаш балдар 1 жаштан чоң адамдар эми иче берет. Кийинкилер зренияны жакшылайт мыналар. Көзгө түшкөн парданы жакшылайт. Demek göz davleniyasını жакшылайт. Компьютерге көп отырган адамдар пайдаланса болот экен мындай. Көздө тамчылап койчу иче. Бу ичилет булар. Бу ичиле турган сиропу болот. Бу жактан мына акыза турган каплясы бар мындай. Тотио деген гүлдөн жасалат мыналар. Мына бу жакта чай бар. 3 кыл комплеги бар, буну ham өтө жакшы. Мына чай премиум класс күчтүү чайдан бул. Эсептелет, пайдасы өтө жакшы. Erkeklerimiz üçün, ayollarımız üçün mындай tabletkalarımız var. Naturalniy çöplerden жасалган булар. Buna ayollar üçün jensiy жактар шамалдаштар, mioma, erozия, kista ошолорду лечение кылат. Buna болсо erkek kişilerde prostata adenoma, почка начиния кылат. Он erkeklerге керектүү витаминдерди жеткирип берет. Мындай дарылар келип калган, жаңы дарылар, күндүр деген. Bunlar ошондой холестеринди эритет адамдарда. Очение почка, ушундай көп нерселерге ашказан дейсиз, кишечники дейсиз, ичектерди паразиттер кону лечение кылат. Мындай дарыларыбыз бар жаңы эркектерибиз үчүн. Мындан бала боло алгандарга жакшы, 30%-ни көбөйтүрүп берет. Простата аденомасы эркектерибиз үчүн өтө жакшы пайдалуу дарыларыбыз. Ал ичет, Булар жаттарда алдын бир кашыктан бир маал ичилет. Кудай кааласа простатаны өтө жакшы лечение кылат. Пайдасы өтө жакшы болот. Бу жакта биз мындай дарыларыбыздан бар анан 7 кыл түрдүү. Сумно шва деп коет. 30 сыл касал. Чыгарса болобу? Чыгар. Бул идиштерде бар экен да. Идиштерде мындан 15 грамм, мындан 15 граммдан колтуруп аралаштырып ичилет булар. Кошулмасында бал бар экен, розадан, анан жасан. Основной чөптөрдөн жасалган булар. Өтө жакшы. Жете билинип турат ошо, Өтө приятный житкелет, адам бемалал ичет да, кыйналбай эле.
Qanday жаңы nimeler kelib qolgan. Bosh og'riganlarga, o'pkasi, ko'zi, oshqozon, jigar, ichaklar, buyrak, yumurta, revmatizm shularga. Qanday pechenyelar kelib qolgan жаңылыктар bor. Pechenye oldu. Pechenye. Jey turgan. Jey turgan içinde 15 tük pechenyesi var. Standart 14 xil narsadan jasaladilar. Az negizde ucu kaç so'mdan satıldı? Buni 200 so'mdan sotib olamiz. Жаңы keldi bular. Bir günde birden jey. Bir juma bo'lib qoldi. Bir kunda 3 tadan jey. Жаңы kelgan. Kompüterli diagnostikamiz var. Adamni tekshirib turgan. Qanday tekshiradi misol odamlarni qanday tekshiradi? Qadimgida ota-bobamiz bilan ta'minini tekshirganda oldingilar. Hozir bular zamonaviy nimasi bo'lib, ta'minini tekshiradi. Apparat. Misol men tekshirib ko'rmaysiz. Qanday chiqadi? Keliniz. Qayerdan? O'tiramiz. Normal görüşürüz. Bizden bir tekşirmeden ötüp koyalım. Bu yine yedik medisina desek olur da. Ola, şöyle. Haydan bir yerden mi canım? Yok, tamam mı? Soğuk kolu veresiz. Ha, soğuk kolu verelim. Konseptik mi yandır aşkı? Konseptik ve şimdi masa boş gerek çok oluyor. Doğru boş. Koyalım diyelim. Tamam. Bütünüzü koyarsanız o da olur. Hazır bu cilmek organı gösterdi adamlar. Birinci immunitet gösterdi, yürek gösterdi, vazgeçilmeydi, üç canını gösterdi, aşkazan, bor, простата, мочевой пузырь, средствие сосяна, признаки усталость, nerflerdi gösterdi, 22 kilo organı gösterdi. Bunca saksı, qancha vaqt kerak? Где-то 5 minut içinde polni tekshirib tutadi sizni. Buna prosentingiz 100 bo'lganda уже bu yoqda ko'rgazadi. Analiza paket yaxshi. Yaxshi qaraganda o'ta zo'r. Жақсы деп отырсыз. Bundan çıkarırsak olur. Çıkarırsak olur. Anda iyilik adamlar gelip şimdi tekşirip tutsa olur. Görüşçüler biz hazır Onadır'dagi Sadır'dan aynı degen şu Göçödögü Bihirgiya dükkönüne geldik. Bu жақындагы өзүңүз кенен таныштырып бересиз. Ар жактагы маалыматтарды айттыңыз эле. Бул жактагы генелдештирип маалыматтарды айтып берсеңиз, бул жакта өзгөчөлүктөр нукра ошол чөптөрдөн жасалган адамдын организмине пайдалуу ошол заттарды санап кестер, чөптөрдөн жасалган дарыларды. Ошолорду каган менен тааныштырып бериңиз. Алгач бул жактан баштайбыз. Birinchi bu yoqda naqat, yani naqat var, iranskiy naqat. Bu semeni uyda jey turgan nimasi. Bunavi qalampir lazi deb qo'yadi, ajika. Suvga aralashtiriladi. Buna imbir, sedana, qara sedana, oq sedana. Bu yoqda zig'irni urug'i bor. Ayol kishilar o'ziga ko'proq kerak bo'ladi. Xolesterin maylarni eritib turgan. Bu yoqda murchimiz bor, qara murch o'ta yaxshi foyda nimasi, damiya, achchiq. Bundan yerda dori chayimiz bor, 18 xil nimadan jasalgan, 18 xil turi ichida. Bu yoqda universalniy filtrlar bor, qalampir yumshoq bor, lavroviy lis, qadimgidek zira bor, ziraning talqonlagani bor, qara zira, kunjut bor bu yoqda, kunjut talqonlagani bor, qalampir, paprika, ashvoqda tuyulgani bor bu yoqda. Buna hilba bor bu yoqda. Hilba degan ne degan? Hilba degan bu aslında odamga jo'tolni yaxshilaydi. Jo'tolga sut bilan xurmoni qo'shib aralashtirilsa, jo'tolni inshaalloh bir kunda qoldiradi. Juda yaxshi foydasi. Bu yoqda sano degan cho'g'imiz bor bunday. Bu degan chay qilib ichiladi. Odamda ichi qatib qolsa, ichi kelmaganlarda ichini keltirib turgan. Paxudiynaga ishlatsa ham bo'ladi, o'ta yaxshi. Buna yerda nima bor? Korisa deb qo'yadi buni. Bunda o'sha ayol kishilaringiz betiga masya qilib shunday qilib ishlatishadi. Bu yoqdachi? Bu yoqda aslında chaylar bu qatorda. Buna chayimiz zobda lecheniya qiladi, boqoqda lecheniya qiladi. Mastona degan chayimiz bor bu yoqda. Ichkilikni tashlab qolganlar, sigaretga ketganlar, o'shalarni chayni ichganda qadimgidek odamni o'sha jilaniyani yo'qotib, aroqda sigaret ko'rganda ko'ngilda aynitadi o'sha. Jilaniyani как положено yo'qotadi.
Bu yoqda jo'tolliki bor, pохудение bor, успокаивающий чай bor, valerianiy чай bor. Арықтағы hozir ko'pincha chayni ichsanglar arqab ketadi. Чай bilan siropi bor, 2 xil 3 xil chaylari bor-da, o'zini komplekt ketadi. Ana kichkina dieta qaramaydi. Qancha vaqtda arqasa bo'ladi? Jumasiga 2 kilodan 500 ta bo'ladi. Zaytunning maylari bor, zaytun mayi bilan Qur'onda keladi, zaytunga qasam deb. Bularga jo'tolga yaxshi, o'pkalarda achina qilgan yaxshi, to'g'rilarga yaxshi, sipasa yaxshi. O'ta ko'p foydasi. Ana bu yoqda почный chaylar bor. Почный chay. Rastorovcha chayi bor, bo'g'ilg'a. Ashqazon chayi bor bu yoqda. Tamoq yaxshi singiriga qolganlarda yaxshilaydi. Ashqazonda yazva gastrit bo'lsa yaxshilaydi. Lavanda degan chayimiz bor. Bosh og'riqlarni yaxshilaydi. Boshda qon tomiri tizilmasini yaxshilab, sirkulyatsiya qilib beradi. Lavanda degan chay o'ta yaxshi chayimiz bor. Ana bu yoqda sahrli diabet bor. Sahrli diabet deb qo'yganda sahrni bir normada qarmab turadi. Lechena qo'yadi, biroq bir nima temperaturada qarmab turadi. Bu yoqda papaya degan bunday chaylarimiz bor. O'zimizni Mehriga firmasiniki. Shu ijoga bo'lganda o'tib qolganlarda ponnistachini qilib tozalab, odam jengil bo'lib qoladi. Bunday chaylarimiz bor, protivoglisniy degan jashbollarni mitokurdlarni tushiradi. Jashbollarni mitokurdlarni tushiradi. Yambala degan qurtlar bo'ladi odamda. Kerakli qurtlar, o'shalar keraksiz qurtlar, o'shalarni ponni tozalab tushiradi bunday chaylar. Bunday chayimiz bor, manduloga degan erkaklarimiz uchun prostatani yaxshilaydi, organizmni jashartiradi. Erkak kishilar jash bo'lib yursa, o'ziga yaxshi, o'ta yaxshi foyda beradi bunday chaylarimiz. Demak, erkaklar jasharuga o'sholdari eng bir foydali. Shular yaxshilar, shu eng yaxshi dorilar shular. Mana bu yoqda ko'rgazib o'tganda, mana meditsinada nimasi bo'yicha ham garmoniya, gulzor ba'zan 3 deb qo'yadi, shularimiz bor. Buni tanishtirib ketsam, bu Ibn Sina xazinasidan deb qo'yadi garmoniya. Mana 1,5 litr sirop, 22 xil cho'pdan, aslida mevalardan jasalgan. Bu degan 30 turli kasallik ketadi. Misoli, qanday kasalingiz bo'lsa, ixlos qilsangiz foydasi o'ta yaxshi bo'ladi. Eng kamida 5 yil, 10 yil odamni jashartirib, organizmni jashartirib, yaxshilab nima qilib beradi odamga. Buni taqay ichib tush kerak, qanday qilish kerak? Buni pastdan ichib yursa ham bo'laveradi. Odamga ziyoni yo'q. Foydasi bo'lsa da ziyon qilmaydi. Nimaga desangiz, buning ichida bu yoqda yozilgan aslan nimalardan jasalgan mevalardan. Ximikat narsa yo'q. Odamga o'ta yaxshi foydasi yaxshi. Mo'majemislardan jasalgan bor. Bir yoshdan cho'ng odamlargacha ketaveradi. Grami azroq bo'ladi, biroq ketaveradi. Asallar bor. Bunday majun al-shifo degan asallarimiz bor. Bulardagi lechebniy odamda suv o'tib ketgan bo'lsa, ponni suvlarni chiqarib, qanday issiqda yurganday bo'lsa, shunday qilib qo'yadi odamda. Suv o'tmaganday qilib qo'yadi. O'ta yaxshi foydasi. Immunitet, birinchi o'rinda immunitetni ko'tarib, odamda o'zini zo'r his qilib yuradi-da, bunday dorilarni ichganda. Bunday sirkalarimiz bor. Juzundi sirkasi. 3 yil, 4 yil sirkalar bor. Bular yaxshi sirkalardan. Tamoq yaxshi singirganga yaxshi. Bu yoqda bunday dorilarimiz bor. Immunitet ko'targanga, cho'ni timindan jasalgan asalni. Sog'liqni ko'radi aslında mal darra ko'rinadi. Shat sirkasi bor. Sahr, davleniya, qonni suyultirganga o'ta yaxshi dorilarimiz. Ko'rishingiz mumkin. Krupniklanganlar bunday yaqinda qilmay qilsam bo'ladi. Al-Rahib degan mayimiz bor. Xronический jo'tol asma pnevmoniya bo'lganlarga bir jol, 2 jol ichganda jo'tolni как положено qoldiradi inshaalloh. Karantasini, temiriyatka, psoriaz, dermatit degan kasallarni, ponni, qichqir kasallarni yaxshilaydi. Chayan degan mayza. Omega 3lar bor shunday. Rimli jir deb qo'yib, jashbollarga, immunitet ko'targanga, kalsiy jetmagan kalsiylar jetkirib beradi. Ayiqni maylari bor bu yoqda. Ko'p narsalar bor. Ko'p narsalar tushuntirib berganga vaqt. Demak, o'zingiz jasalat, biz o'zingiz qo'lda jasalat bor. Ular erkak kishilar uchun aslan prostata adenoma, potensiyalarni ko'taradi. Pochkani achina qilib tozalaydi. Buni o'zingizlar jasaysiz. Ular o'zingiz jasalat. Mehirga zaytun do'konida odamning organizmida kerakli bardıq og'riqlarga davo bo'luvchi tabiiy cho'plardan jasalgan buyumlar bor ekan. Atayin hadislardan
текшерүүсүнөн көзөмөлүнөн өткөндөн кийин гана бул жакта сатка чыгарылат экен. Жана ошондой эле сиздер да өзүңүздөр келип, сиздерге эмне керек болот турган болсо, бул жактан келип, кеп кеңеш алып сатып алсаңыздар болот экен. Ошондой эле адамдын оорусуна карап бул жакта табигый чөптөрдөн дарылар да жасалып берилет экен. Андыктан келип көрсөңүздөр болот.